Ahwefo me mama kwaba ediba emergency Ghana TV eso na nesto ya yensaka ewa hase ne die mano emana nkasa die yenima dia emema no binum de yam se wabo obi maso anaso obi kuoso no waba se oba be ye adwuma no wama be ma dadawo ama wanyinsen wa afide wa na adwense nyinsen no onjintumo emana nkasa die ye kasa kire mu amuntie busia enesto ya yensaka wo fidie mu hase ni yenua baby abepie mu ewo Lawson TV ode na we wosem abeda MFK ewo Lawson TV na asem ode bae na busia mpese wa akọ na ukotie mu nsem na mana nkasa die ye de ye onua bi na onua betu ufua untie ye de ye wankasa anse na wehu se ye de ayew enti ensem enyenko ne nkohwe video no achane so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as yenko ne nkohwe video pacho nyame adom me hu ye me do for say pacho ye frame me mod atwa anopede na de onam dudu na anime efia okay pacho na mi sister ti krofom na mete sepe me ye adwuma ode chem so te ya mi komi sister honum na abrantie bi hu me na o se na ni gime ho to ka kire mi sister na mi sister ka kire me na me de me number ema no nti nkakra ni edi hie mu nti me call no honum no ye dai ade chinye ni esan dai ade chinye ni esan dai no si ye njai wasam na menti ase modatoa o se esan fro se afia na woni be ma ahia ene ye dai ade chinye ye dai ade chinye san na menti case na se chire mu ye na menti na se mo ye den pacho na mi sister ti krofum na mete sepe me ye adwuma ode chem so nti me pon adwuma na makone ho e o krofum na abrantie ni hia me ni dindi Samuel Edu na o ka kire mi sister si na ni gime ho nti me de me number ma no nti ya ye di nkomo ye test na o si na ni gime ho na me si yo mate ba enye honum na na edi hia ye nkakra ni edi hia nti ye hia no na adechie ni ye sen hia adechie biom ni ye sen hia mu hia o park so ana efie ye dai woni ne ekodai ono ukotwempna ena mu wura dem na owo breo pachan oreo pachan ene worry ene ore adechie na asan akoye ena no so sew pachan de toso miensa akoye ena no so sew pachan nti entemo tete o si enjai ena mesi yo odi miensa wieye no test ni mu no si enjai na mbisa ne sade na o si o enye hwe ono ana felisi enjai na mesi yo mate ti me ko en less than 1 month na nyinsen wo honum nti me bai na mbeka kire ne se ma fefuro no sinti wate ba e was so ne men dance we hu se ne America na yampa na se enyampa nti honum na osane me dai na o ka se eyampa ye nyinsen ni ngu mafia test mic try 2 wo akwakoto test pregnancy test aya wo test hu se line na bia mu sen we ya test no ba ko ne de ba light one na ba ko nsu ba deep nti deep no na abia mu dodo sen mienu line no abia mu 2 enti a kire se wo dam anyi san ne hye ho wo kwa brante ne nchen no ono ne se gese wo ye den ono me da ansa wo hu se yampa na ono ne ye physical testing nti ono ne de ne ye wo de na akokọ ye no eno ne ye pregnancy test kit and adekoyeye and also the tedua test kit into ade ne bema and ekwa test ya se wonyima mpa e wo kwa ben so ntu so okan na obi mu ma mpene so sania na oye na mesi yo mate na akọ be mu to ho to test wie no se ayeden na o se ya mpa se wonyim se menyim na ubisa ne se kwa ben wo fa so gaini kwa ben wo fa so a otimi de ne tedua ehun se wo de hya wo ho a ene be confirm se wonyim na se wonyim ende membusa ne de ba de o kan ya no no se eyampa
semenyem nanso yenyi hey chaze sese mrantie no wo mo ankasa e wo mo test kit e bo ma ha mu ho etu yo ba na be ka kire ne se wonyem na no ba ko ba ha wo se ya mene ne da ya me hu se emu o hye na mu se ya mpa eti sa asem na to mrantie ne trim to aso na me ye se da bi nyinsa ni de mi yingu no si da bi o se mi yingu nti da de mi di su ne fi ho no mu ko fie na ade chie me ko airport runabout police station na nka me si me kwa akoye case ne wo honom ba o mo se o mo nye sa case ne wo ho nti ko zongo police station na me ko honom na me ko ye case ne to honom ti me ko adwuma na me boss ka kire me se en wasi me kwa akoye case enya sa me ye case na obetimi adwane ti me boss ne je ni sister number efri me honom na afedi one ne kasa aso opesi won hia no na ni sister no wa ama o friend na wa ama nti ni sister no eya wo friend me bo friend me o se be ma ni si won mi nyinsa ni nguo no so se onje no nti sisi ama ne den na m se ndie nyinsa na aba nti ndie mi ntimi yingu nti ni a ombe kanenu ana me de metie nso nyinsa ni de mi yingu no ye se ewiasa ye we se won saba akonya adwuma kura utimi twa baako eto ho na ode baako ne nko aye adwuma na me ka te call no man ka hwe nti nkakra eya otimi frɛ me na makɔ ne ho etwire no otimi frɛ me na me kɔ ne ho no Lawson FM kwa na one me ada na me kofie ba eya o ma me scan nkakra na me nso mafa ne sanso aduru ba bi no mfi me kura na etode bia kom di mija adwuma no te etode bia ekom timi di mi afiti anopa me friend se o mpanacho on de on send mi ska kakra na me fanto adwane ndi etode bia na ohu me mobo anu asend mi 20 cedis etode bi dia kra o mfi me kula na me nsuma fa ne sa nte onu me kakra na me yes sisi ade emre na so se metoto enkula nyama nkakra nti wo mo ame na me ntoto aho wo niama no na o si yo wate nti me ntwa sende no nti me twa sende no anka hwe wan fi me wo ho an ma san friend se mpanacho ombo ame ne niama no eno nso a wan fi me edru sa kula wo ma miska biom o fi me biom nkakra na minya adwuma fufuro o baby a meteno tafo bukina adwuma enu mi fiewura na ebo ame na me ko start se adwuma no de omoma me 40 cedis te de mi yibi na me de ato adwane de aka na me de ato me ho san kakra na nyame ado me de toto me awo niama no ti me wo ye no me ba be wo na ade me ma me ba ye na ade chiye na me wo ye me ko hospital ti me fiewura ene me ma me na de me ko hospital na me woe ti me wie e kra na scan ni honom na me fiera ye send o kofie aba me so e ka me nko a hospital o ma me so o kofie aba o kohwe se obenye ska aba na o ma be yimi free hospital honom ana me friend na me ka twa ne se mpa na cho se si ama wo ewie nso o mo se be oni e 4 million ti me sere no nka omo ame kakra on de o ma me kra o ma mbe 2 million na me mpe bi nka na nka me fan yi me ho no si yo wate wo ba ti o se 100 cedi pen wo nyaaye na o send 100 cedis ne ma me se de o ho aro no na me si yo mate na me danase na nyame ado mi yi me ho ko fie ti me ko fie na mi fie ranso nyame ado onu nso o se o mo boa boys kan fie ho amete no 4 million no onyaaye no de maame na me se me daase o mo kra na boa me kakra o mo ye adwane wo fie ho a o mo nim se mi ni bi na o mate bia abre me eye kakra de ne scan nso de ni niasa na maame so ko pa o pa kakra ade chi a otimi ahomache na okọ oba na odi 20 cedis aba na abedware akola no na asan akọ ba e bi a 30 cedis na odi aba
anya saa de edru baby kra de kra onye bi kra na ma frɛ boy na ma ka chen se mesle na omo ame kakra na ene de mi ndidi ya kra ne so no ma no ano me ono me saa ma emre ono so otwem na nufunsuo na se emu nye du a osu saa fiti anopa kopim anwumre na osu saa tin kakra na edru 1 month ene yekowo ipanie me de ne kwan no mo wo ne panie na me be fie me ba we su saa na me frɛ Samuel na me ka twɛ ne sɛ me srɛ na ne de yakowo panie nti me srɛ na onye bi kra mame a on de o ma me tensi de se kra na me fanto pare aduro ma akula no no na kyese ne ho ayehye na kyese ne ho nye na o si yo wate eno ano no me frɛ na wanfi mi biom na nwumre na me frɛ obi French ni bi na ono so obo ame kakra na me frɛ no na o send me French ni oba na be ma oye be ma obo an kakra wo kwan ben so na baby a na me ye adwuma no drinking spot adwuma no wo de kyem so no na ne mpena wo honom na sa wo de nya ne mpena ne wo okay ne mpena na net won to na na obo ame kakra menyim nyina eto de bia na ma frɛ no no send me 30 cedis 20 cedis to no nyame adomo send me 20 cedis na me de to pare aduro ni ma me ba hello Samuel, good morning. Hello Samuel, good morning. Me ba cho te say nyame adome ho ye mafia wa ha na sam a wo ka ne ye bese wo gina fidie no so na wutie ye wi a ye beba wo nchen na ye no wadi nkomo wo so ye den anti gina so o ka asem bia ba besi asem so nti gina so na tie de wo ka ne ye wi a ye beba wo nchen na ye no wadi nkomo mafia to aso nti ya sa no na mankasa na me pacho timi ya so on send me scanner me to aduro ma akula no wan pene wan mame na me frɛ obi na me sele no na o ma me 20 cedis na me de to aduro ni ma akula no ti kakra me frɛ na no aye se on de oni skull nti no o ma me ske bia na me si yo mate no ye se ne dia ye ne de obepe kwan no aka atwere ne maame na me si yo mate eno bibia ni a no asan afrem no si yo ewo ma won frem me frem na no aye se nyinse no obi die na me de hye no by force obi die me di chin ya me hu se amoa me no na me de aba se ono ne nji na ono di onji mi enti onji se nyinse no ntina me sere se nka omo ame kakra mafia o se abrantie ho na ekeka ne ma o my sister. O sister, or sister Penny and answer sister Ketua. On shed on your sister, dear free crow back. Okay, now say, Oban and chain, Eba be Juma. Yenina, ye free Mukrum, Eba some be paid Juma ye, and I do dear Bayer Quotidy. Or no, 3 days and so on or 2 quarts na bear maho. And that's a munina, mummy and munina, no more the back what the course or crum hameboy. Near any pattery. Na baako na on jo kumase de da nto se ye mi ti sa wo sister na enka woni ne ba betena ha no so na so onu tukotena be ma so ai ti sa mu mienu nyina mo ba mo de aye course yi e na mo kro ye adwuma o ba sa wo ye adwuma na ne abrante koda ye nyinsen ba ye na wo hia be ma wo hia no ne fie no de ko ya na so de ko hinfa onu ani fie wo hu na busuafo ne busuafo ni hono am said I know high. To no da ene adechi biem 3 times no e no kan say ye nyai denti no kan say munyai menim wa misa no adentia adenti no wa misa no ana wa nkwa ne mpena twe oh me ko ne sound so si enjai a menim denti a wasi ye enjai kwa be no fa so kan kire o say munyai o testing text message dia no kan no asem ni mu o see him break up na me see aden no see enye hwe just like that it wo cancer na o cancer enye hwe na o see yo ono die o ma uska o ma miska benye time bia no ne me da ono die o ma o sen dade na me ye say me pesika din o ma o sen o ma me 1.2 120 cedis first day no second day o ma o sen and the answer one mamiska and a third day so
Daddy no sa so ma me 50 cedis. Eti sa miensa ne di nyinsen ba wo de koto nanim no se gese ono wo dansa. Ono dawi o confirm se nyinsen aba no ntie ba ne sen na kirei wo san be ka kire o se wo de koma be ma foforo wa anye e na de bre no dentia. Lawson FM. Ende minima de ntia wo ka sa. Wa hu se wo ne be ma foforo bi atwempena. One na danfo bia ntwempena. One ne hu nipa bia nai. Wo hu se wo twempena ma na fra wa bisa wo da. Dide na ogina so kansa akra ne nyane ba. Sa keke o si me di akochi na me hu se amfa e na me de bre no no eji me fo na me de bre. Samuel. Hello Sammy. Yeah. Asama ma fie kan no kra be na wo mu. I don't can no kra ni tino no kra. Me ba cho de yin na no kra sa wo ne nada nyinsan ba wie ye wo de otadua akwaye test ye hu se wonyem a kire yi wo ka kire ne sa akra ne nya wo de ade yin na no kra. So I mean casting and sure. But you also got yourself in Banska. Oh. I'm so okay. Sammy meet you. I also got some in the room in Banska. I was we all man 120 cedis. To add it now, a relationship had in the anchor or 2 days benefit. And to one fun say a relationship ana. Be wanum kakra na mente o kasa no one fan say relationship. E two fan say e den. No karibo agenetika okonje. And to shia no wa shawo line two fan say shawo ni ana. Da bi anya sha ma mai tie me hwe. Eti sa me carry go na wo kan na kire sen. Me mente brofo nti carry go no na wo kan carry go ni ya kan e kire sen. Mama utie me. Me tie o pa. I don't get that brofo. 6.3. Let me know about that and 2 months time. On to come. Na bi say about first day no second day no one friend so on that. Wa bisa no wa ha say ma afia wa ha nti same wa bisa no say first day oba ye no second day one friend bisa no otie o same otie o bisa no wanyi wa no me ba choka fro na no hu mi Twitter bi na mo channel Mate me so question na wo si mi misa no wan kasa bisa no otie o no wanyi anoma o afia Kasa mitio. Kasa ni na anya. We am be buza so on to say plan. I can't listen. President now by second day one catch us bla. Na wan kan twa me se me mbra me da aba. Me da ndi me pa aba. Okay. Mama dia no kan ko bia. Ata here. Mentio. Me say se wan kasa me mbra me da ndi me pa aba. On calculate then it's second obe procedure kan ko. Enti same o pa kire say first day no oba ye no e ono an de ne pe ba ya na se wo frɛ no second day First day busa time be kwa na me hu. Wa bisa no wanyi anoma me otie obisa no First day no time be na me hu. Time be na hu mi se sen. Time be. Na morning, afternoon, evening, dawn, time be. O se anopa awia na se anwumre no hu. Enya anwumre. Anwumre. Uni dawn na anwumre. Enti time na o be si me pende na o ka kire me. Na o promise o one kan chim so ni police. When si me pe o ka kire me say enko fie. Tie ha o se o pe o ka kire ne se woni police ni bi ene wo ho. Iyerade nya. Ene so me boana. Entro be na wudi no. Hey. Me ka kire say me ni police ni bi wo ho. Pato ma ba. Same Ewia se amansan itie onti bu ho na gina homa ne so ne yeni nkomo enkasa mo ma bai ababa wa ne sebe woni na enka won fa nyinsan mrew ada odi nyinsan ne brew no wo ka kire ne se wo ma won fa wo be ma en test ana se wan kasa asem na nkire no
Kasa sem na chwe no girl kan kule oni je ti am me sa che girl bai o di bi se ya ba me nim se wo street a o ye o lai atase enti me na ebi amani me ha no no me kan ma join wa me na mani me ha na de ba na me frame sinema ebi na sinema na se da bi girl no jo de asem na ba wi o de aba but e ma me pamu girl no ma me nye ne ha me twene mbe me atase na me no ndi nkomo because me deep down obi am no 3 days me no dey 2 months time. It will be until all of a sudden, no about less than 1 month. Only me that February, me menstruation, 13 February. Ni 1 week later, and I only me die. Mama, and some okay, you know, what's not to feel as a son in your man who lives over the Cassia Manity. So that's much your mama. That's Java, and she was at it. Into she, I mean, there's some now catch me. Obi sa me say me wo boy an na me si there bi na say me ma sit na de no kwe na me kan me dey twa so Sami wanya mfie say mama mo 25 years 25 ababa wanya mfie say pacho 20 years ma fia o 20 wo 25 wo hia no wa fa pasament to nanim na wo ye hook up na so wo ye ahye wo kwan wo na afa no kodi no Sana te mi bisa o. Na ashawo ni ene ne dato aso miensa. Ona tina me bisa ne second day no wana ka chen so mbla no. De bisa me de mi bisa o shawo ni de nka wo fa wo se ye friend sen. Se na obodi no se ka ne sen carry go ana se den. Enti sa ashawo ni de oni na hia. Woni na da first day watu ya ne ka wokọ. Ne ba ne sen na woni ni hia first day ware. Second day ware. Third day ube kom kra na first day nya 1 round pe so udi bebire me boa first day kula odi be 4 rounds first day odi say 4 rounds opi anu asedi ontu ne be ma 4 in 1 sa nu odi me and a second day so enu so sa 4 third day so sa 12 odi a ontu ne be ma opi no odi sa nu odi Anya wanka sa wodi yo Sami tuga ekwe mu ye ne ma wode mu pa o chesa mafo say ya hwira de mutumi ya 4 in 1 Sami ya mpasa wo pe untu no wa say de wo pe untu no wa di pepepe tapi tutu no kanukule be ma be na be pia ne ho en relation sana wa za to so ti on pia ho ajojo at the same time that me tilimu no deep down me lim sa de nya me dia me kanukule achilo because me so no me ko health kakra anti me check time difference no man no ma bia le nkomo mama ni me suban ka so machilo Sami ni suban te sen kan ni suban kire me na bi unse nyina yo we are thinking ayi ni nyina so what say e asem na abade but untimi en on the mechanic onu na somehow low knowledge or illiterate or them stuff na you bad because we go why can say me o frame no na me nim say you public so I was just talking to you but Sami tuga ada mafia be ka kire so wonyem no sada no ne dai sada no ai waso ka kire ne say gisa odo bema ahye na se confirm na odi hye honom no say yampa wonyem no kre ai no kre Sami etu oba woni na da wona wo claim say 2 months and odi nyinsan brewo enti say 2 months no wonyi ntuma ade no oba sa ade no wo san ne da biem Maybe say you mano, ni say na also de ba ye na nya wodia, wage atum say nya wodia. Nti die ne besa kan ama sa ada no wasan na da, edu tedua akwakoye pregnancy test e wona ya ase. Ama me they will verify the guy DNA test. So me trimuno I know say it's not mine so. Into the Brian you my ready. Endi baako ada okọ test say woni onyem na ndi onu odi baako pe baako nti o test wie ye de na okan o carry ya no say yes say eyampa menyem nanso ye nyinsan ni ngu na msi nyinsan ni de me yingu ti sa akra na nyasan ti sa akra no 3 months
You call 4 months. Sammy. Says ya who are infa. Goso. Martin Tinyami ya doma Monday Edwada. Ye be here on Lawson TV. Ya wa hojo run about ewo Kumase bra. No fa kra na mra 3 months de ye DNA ye. Eti se hwehwe waso se bia baba we eye hook up. Wa ya hye na akwafa ye na akodi 12 rounds in 3 days ah. Bra na enye DNA no na ye mfanya confirmation. Why? Matia ba lead no on calculate no. Sane some no can 12 rounds 3 days then. Ade. Me nka no kre. Ukra nka enye bibi nti anka wo ye be ma e wo se obi no wontina. Lawson FM. Obe ma kitikiti we wo sole ana wo Sunday ye. Mama. Sege we on no we pa mama me ka se mi so dey chan me train get ba me. Na nka enye bibi nti anka wo ye be ma. Ana office nka enye ho chile nti anka me ba be fa be ma bi ti se o. Me be ha no, but so kan dem. Oh, oye say ya no tie. Awon bi se fa nkofi. Me jimi. Obe ma kitikiti. Oba be no obe ba betina sa be ma we na de bia no nya ayi insensem. You know just when you know who say. How dey DNA no me twenty Monday no abani aye. Me my ready. Ena no say am pass e wo ba because nko na me no die e o sa month ni intend dey am pa. Ah okay. Eti Monday ya betwen o. Why? Sammy. Monday. Na asamu ama mafia kan ye miyam kura ahye me. Ma document ono. Mbu ni abi basa ne. Togi no kan kura obi ono. Dabi na wo kase wa yi ni ya ketekete ya ampa no so nya no kure. Unga me catch say oye low knowledge. Oye somehow pampa so kwasia. One no knowledge. Wa office we wie school a oye nurse papa be na oye. Man ka some show. Me no ka some ka bibia fa ho boni ana say nyansa nimbie. Ka so much low. Oh we found go bi. Obi a o sie se o nyansa mponi. Dog no nya papa. Mama ha o do pa wan ka sa kukufu. Nti okay. Person picture ko na kubisa di wo. Ade na owom se wo de na kobisa de owom do owom so a wo na anim mimi nim untimi nka nkere me de na owom na mo obi amashia o ma chore chekwe so ye adwuma o nya so pon adwuma time den ana bisia no street time den 96.0 wan kasa time be na wo hia na wo ne kokoda ye time be one something you street what are you doing there 81 something no me ba ho enye yie. As me guy me ba ho enye yie. Ah? Ja me shia o no. Yeah. No get on pelo kleka. Oza me shia se busa na first question chantro. Second no say chantro. Te mami hu say onka. Ba onza me busa me ka no kleka lo. Am pa me de mai ni testi. Ah. Onka no kleka. Intro be na mi twa o de ka say intro we na mi twa. Na afia mi yiwa no. Enti Sammy say wo so ye health professional, wo ye nurse and say wo ye doctor. No me pie. Wo ye den? Me pie. Menti wasem ni yo mpacho we de bie wadum na kire mi mu ye menti wasem ni ye. Aso me se me pie. Wo ye physician assistant. Yeah. Enti PA for no mo de mo tadua na test pregnancy. Oh no really bounce bibia no improvise me no mo do ho. Ya wade en bibia no if on say or ba na me na bibia so if I'll get in and know something quick because the gate has already opened. Enti tuga say oba ni nyim na say wo de tadua ewura ne ho a den na e kire say wonyim e na den na kire say wonyim. Oh I'm sorry for sure. Me one man dey bo ni akasa. Da bi me say mi hu the physician assistant kwan ya wo fa so a wono na kwa akoto test kit e de aye pregnancy test. Ehun say ahoma mienu e na wom ba wo de tadua mu test no eno na me pese misua dynamics no. Problem dia. On say ovulation is here. Not sperm fertilization okay. It produces heat, so you see the temperature difference. That's all. It is on your temperature, na high and low. Yeah, rise. And as a temperature now rise into a wire she.
Yeah, that's it. Hey, Sammy Tuga, physician assistant. Where's your children in school? Normal vibe. Normal day. Normal vibe, man. Normal bio. Normal vibe, like normal. Normal vibe. Just say. Na wanya de tadua kwa test awie na nyinsen ewo mu ase nyame dia. Na nya wo de na de kwa test na anim se obi moja na wo gugu so. Mama uti he. O say be die no me die ti am me twe again the ba me chen. So ka kire wa. O ka kire mu so nyam no. Ni pe bi du ti kura fa e kire no na me hu ni say. Ni sinama bi na me kasa say da bi. Na ge no ade na nya wo di akula na se o ja na se ofuwa. And same Baba says, Odiana wants, Tino. Udino Obo. No free action then or about in Casa. Mountain and Coin Musa, and I'm in Comona. With my boat and I know about it. Because I didn't order out from dear. Abra Oye physician assistant who wouldn't him say abortion ye illegal ewa Ghana. It now dada na chinaba on chain. Okoye tedua testing, natural testing, na him saying keje be dada na no aya abortion, right? I was just no me person be you 2 years man. 96.3. Go me no na dey ba. Jose. Martin tu de nyame aduma Monday e be hwe wanim na wa ba ne aye DNA testing no ye wi a ana say DNA no so wo kwan so no kwan no so o be natural testing bi. I no need the vibes bi any ba bia. Mate demand e be hwe wanim why? But wama fear disappointed. I think say bia o shia wo no. Onye disappointed o shia me no oni me ndi ko bia say ye na chese o boni boy is great in chile me on kan ko le asemuni da be na me boy di ntwe ana be pe me uka si endi e hu ni enjai o si relationship wan ka si endi ni enjai o ana say when busam say hook price ye sen o dey TV serious relationship I dey na 3 days e cut off. Na 2 months time na oba be hwe me so 2 months time less than 1 month enya match na me ba asamenyim ye da February na me ba match semenyim o ya go man dey me ba why pacho menyim kula me ye sema me iska na me nko twa scan na o si wunyi ska me am sika na me di ko osama kwadwo TV si mimi sa o se wa ukohu se same ne tadua yi eye keto edi yi yasom e ba ne se na akodi to aso miensa anya me na me ka eye mafia na e ka se eso na de eso aso de edi yi yasom tuga se ukwa na mi bisa ma wi se obehu se eye ketekete se pencil yi e ba ne se no okosan ba miensa ti bisa na mama bisa no juma no yo be penny sika no ko ne be mama dog no na uska na o mama awo ka chem sembe jimi sika na mi kom baby na okura se o de me ka e fa mi sika mama ko bo mi blue ni na me so de me ka fa mi sika mama o nje ne do de me fa mi sika mama 3.5 fa ma de mama Mate same nyame aduma Monday e be hia o why na Monday wo ba boa wo se wo ba me wura wo bossa ni mu na ma hwese so ana se so a ma do no fra ma me STD am treat wa ma de STD ma me oso ma ne na mu san ya de oso mama ndai na mu san ya de o ka kire wo da bi on kan kire me da same ensema wo kan mu wani na ho ma wani na ho na sebe oba wo ne na ye bibi pen no ye ngu nani ma sesa wo se wa ma STD mama ale do not for no hwenye pa wa binti na nka mi pa free ho a anka wo fi se nka mi meba weni nkra be ka asemu a kire oda enye se bi ahwe na mi ni a What's what can say wa ma na STD wusu ba wo de o se ne be ma ketekete ene de wansu na accountant say no kre accountant wo ko wura brand in the box onyame adum na Monday same wo ba me ma accountant o wa ha wa wura box em no ahwe
Se so ana se sha ntu de man de ye twen o. Yo. Wo de wo kan say ne be me sha de wan so. Won say wo kan say wa ma ne STD. Won say what ni so. Oh no, di ma different. O ba be catch am say baby ana mi sister tekula we di ma be 3 wo ho no. E ma be ya. Ma bi wo ho no. Uni mo modin. Ko hyehye ono so o hye bi. Omo nyina hyehye wo baby fa ako. Samehye. Ah o hye. Wi ni di etisen. Etisen. Anu o hye ana say emre. Mafia. Anu o hye ana say emre. Normal. Normal ne tisen. Ebia wo normal nya afia normal. Enti wo normal ne say ne tie. Mibisa o. No, onu dey bi mi hu girl bi number on the phone so na o bi say ni pa na say o mbe hia no. Na me ye say na girl we o fi hemfa. Ana o si ni mpena o ma niska. Enu nti kura me ni koye ntokwa kura wo sa de ne ho. Na me share da yes o ma miska nto adwane na o si wo niska. Na me ni ku ntokwa sa de ne ho. Na oni police ni bi twempena mpa. Bi endi oboa. Oni police ni bi antwempena. Wo shi asame na ne mema sen na atwempena. Na me be ma bi ande. Ti na me like me ni o ma break up ansam me be. Na wo shi mema dodo sen. Miensa 20 years. Mema 3. Ena na no matena ejai. Ansa na oba be fa asame. Pa chai. Dia no ka tu tirima a wote ase ne kodai. That time so I said na me ho chire me kakra because me ko ye krom by me ko December nim na me ba December nim. Nti na ese me ni chop money a medi. Na me yes enye wo se me mfa boy na ebi an kakra o de be ma me no. Na nka me di ato me ho. Ene ma me ne ko twempna. Na se enka enye odo bia na ewo mu. Eye mmoa bi na wuhia. Eni nia bi. Se mpe na odo no wo ho kakra. Na waboa me kakra. Nti wo de odo wakoma ne wadwen na enam. Na me nim se be ba ne sei. Same ye den adwuma. Oye online shopping and also ye lesson. Sa na o katre me ba me de me nim. Unim adwuma a wo ye poten. Ena empenatwe akọ ye nso so a sika wa enya bi. Empenatwe relationship akoma mu de nso a wa enya. Na sign de o ha onkwa brem. Kafra. Tinyame adoma Monday fa akora ne bra. Na ono so mra ne yenhwe DNA no na yen confirm se akora ne ye ne de anase nya ne de wo kofie no nso kaka wutrim bia na emwa wo hia edifri obi nchen ti no bia ukoye agoboni bi so wo nchen baabi a won kai that time de me ni obi anda that time no obi ana minyame menses 13th menses ne de bia na ebafa ho bi create mi bafa ho ni obi anda January mo nti time na obi die ansa na ne sa me beda November ena wo month ben November last year na no be die last 2 years 2024 enti wo month ben November 2025 ena ne sa me da month ben menene da February okay next Valentine na na enye Valentine's Day na nka na Valentine na twem okay na me yes Valentine me pie insu menstruation environment me pie anti Valentine wunya o menses 14th no na date be na ne ko die na ni 1 week later okay na me ne die every February so by the Valentine babies no November na wo mo nti ebetimi ay possible nti yebehwe na ye DNA no de ebebo ne bia na ye wi a emre taye chire no na ye de ama no why yo mafia bremwe minwe yasemi me na kakra kire se mati wono mensem a meti wo masum no akora a wo firi sirima basa wo ba bebobra na wo ba ye no wo de abeye die se mi hiamwa uhiamwa hwan ne kacho se wo ye oba na se wo hiamwa wo ho kirewa eye die o ma ni hu se wo hiamwa nto hu se wo no de wie no diskane ma wano ano no entinsem hu nkoa na samekeka because one fa wo se ni serious girl o fa wo se wo hiamwa nti no wie o ma 1.2 no no se je 1.2 na fa ko nti o je na wo ko ye no ko tiketwa ye di ne baako mienu miensa enan wonim se kotie esua
enye de wo pani bia ana wudi saa na nan na awarefo kra ye hye omo kawa omo timi di to aso saa ana wodi awie ana wabetena ha ana same no onfa wonya hwi wo mu obu atantan de bi ohun se ofawo ahyawo line ono wada ana wagye usika enti ababia mpia mfiri mu ma no ohun se ono da wie no na wo se nka akwochem na ade ne pie ba because wagye usika wie na wokọ aduane ekom na dew omo sunsu ogina kwan ne ho no omo kye wana omo ton niema na omo kye wo se na wo ye adwuma enti wo ye adwuma no ade abiem na wo hia biem ade abiem kote na wo hia ene wakodi ana wanya ba ana wo hu ni awanya ho ana bema besi agina fon so ene wo kansem ya oba wo ti a wakoma be ye wo ya no wo ka kire wo enti wo na wo pe nne wo ma mi kodi pa wo pa homache no the 20 cities na brew wo ba wo ma woni da ho se mechi nya enka nkofa same ma ne meka ncho se wo sa ma ne yale na mpese mi hu be ma tenten gram okura wo di nsem hunu sa wo phone so nti eja same ye twem me da se na ene ye ba be wa ma mera ho unim same efa afia se oye street girl eni nti o dibi akọ anything na first day oje 4 second 4 third 4 just say onim say o say e carry go eti wadi watwia wawie okọ na afia mamera ho se de wo siti a wote hei no kwasem ne ho ofe wo firi wo kroma ba ya wo ba be pa adwuma aye wo nkasa ye mu no wo pa kyese na wo ankasa no wo ye adwuma na abrantie yi hu wo anajo bre na ne di adwuma na na afia wo ye o kyese am se oba ye na no ono abeye street girl no so ampa eti sa na same so hu no ena wo fa wo no kwasem ni emama no mumma yen si ya hupi ankasa hwe se ema wo ye adwuma na wo yire wo ho ese wo ye adwuma be makra wo fere wo o ma me fa wo nye biara wo nkasa mu sebe wo maame wo so ye pa wo pa wakwa akonyinsen wo hospital kro ene obi bia mu no entimi ankoyie afa wo stress 20 pacha ma miska asade wo omobo so wonya mobo wa na wo pe wo ho de ene adwen da wutrim se wo nhye da nya adwuma na mom e bia bema e fawa na wa ma obibi no ena akwa wie wusei eni ti same no wamra so ye street girl o wo ye ho ahwan ye o carry go wakọ ho wonyinsan ya wode ba ye nso so no wa tese ahwese ampa wonyem wo so so wakọ ho nti wo de bra se ye nye ne se enya ade a ye DNA ne se nye wo a no afa ho akodi sa so se ye wo ade a any responsibility bia no e wo so wo fa na awrabai wo fa no no na pe na akofa ne se aba maame e ma ne yenhwe ye ho so yie na ba ye da ye so se wo na akola 3 months o da wo so yi wo te anyina no wo so ne no fo chese ne no fo so adai maame ma no esi maame da se Ebusia, if you don't understand the street code, don't join the streets. Never in your life. Se code no nti asia ebusia memfa ho enjoy because be ma ya o kasei e kire street no owo mu ankasa enti onu no hu ne se eye normal thing na onu ye de onu wo ye in onu ni ways me hu ne se ohun se again ya shawo ni sebi because onu na hu ne se onu na de wie de so ye de o ma ni sika anything no ya na de so be de obema ni sika no ba be sia se wo bie wa no e ka se so pesika edi ato aduane nti e na okofa abema omo tompiota no si omo ana unsi omo o nti adi nti na wonfa ho nse no momu so odu ho be de e be kwa kofa bema se bema no ma top money e na bema na nyi nse wono nso we hu ne se mfaso bi anye de enu ho no eni nti ne se na MFK eni na bedwafo kan se bema no ma ha sei na eja yene ni nye die ne ye hu sesa kwa na waka se nye ne dia no se no kra na se nye no kre na ma no yesre me sanso repeat biom if you don't understand the street code yesre don't join the street what if baby aba so ba be bobra wa hemu na ade bobra nti ma no yesre mun hye no nso mun fa asem we enye futu sem kese emfa ma mo sisi akra na wo waka se oye ne ba no eno na ene o deny no
no onye oba respect ana se oba mu hu a ka be ma waka che ni se wunyinsen na wako ni fie na wako ka che na o se ma menhwa ansa pregnancy test na wo ye twice no and ye kire se e fake ana se eden so unso we ni je ho eni ti na wo so be mu ma no no so no ye de o san so no ye bibi or verify se we unyem ana se unyem enu na ya sa kwa no munye ne sen like munye ne sen mun kire ye because ye nti ase so oba anyem be ma person verify eja uni ni ye bibi ansa na hu so onyem ana se onyem aya mun kire sa we mun kire mu because ye nti ase oba opeska fe bibi suit so na ton ejuma bebre wo ye man Ghana mu ha se ya obetimi aye obetimi aye enye government ene ba bi ejuma bi ede ama wa usua piote si uti so eton a ebeyeye nti yesre ma no munhye no nso munfa ye nua be ya asemi enye futu sem kese emfa mamo ho ebusia ha ena mede mu ebesi na meka osa ha eguso ya emergency Ghana TV so channel so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section ase edi ameje so ane ka atwi mami esi enese na ebusia ye be san so edi nhemu e wa ha bio.